ishimwe uyakire mu izina rya Yesu Kristo. Iyo habonetse gushima niho habonetse gushima niho hanaboneka n'ibyifuzo. None mwami n'abafite ibyifuzo uri igisubizo kuri bo mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho data twegereje kwakira amagambo yawe. Umugaragu wawe umusiga amavuta n'umusiga natwe dusige tuzamure mu kirere cy'umwuka n'umuzamura nawe natwe tuzamure tukubone ku itangiriro tukubone no ku iherezo uzere wisanzure muri byose kandi ugaragare kuri buri umwe nk'uko wagaragaye mu gihe cya Pentekote buri wese akumve yumve yuko wageze aha ngaha witeka buri wese witeka kubone tumuhaye ikaze muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Tutasimama ili tusome maneno ya Mungu. Yaandikwa katika Wafalme wa kwanza sura 17 tangia shairi wa kwanza hadi shairi ya 7. Wafalme wa kwanza sura 17 shairi wa kwanza hadi 7. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Buke Eliya w'Tishuri umwe mu basuhuke b'i Galeyadi asanga Ahabu aramubwira ati ndahira Uwiteka Imana ya Isiraheli uhoraho iyo ngorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizaba muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti va hano ugende werekere iburasirazuba wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Keriti ahateganye na Yorodani uzajya unywa amazi yako kandi utegetse ibikona kujya bikugemurirayo. Nuko aragenda ageze uko Uwiteka yavuze ajya kuri ako kagezi Keriti ahateganye na Yorodani agumayo. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama kuko bukeye uko bwije kandi akajyana n'amazi y'ako kagezi. Hashize iminsi ako kagezi karakama kuko nta mvura yavaga muri icyo gihugu. Amen. Nuko wese aliyangariza mbere y'Uwiteka Imana. Kila yote taongoza ombi mbele ya Bwana Mungu ajombee mkate wa uzima kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu waweza yote, ni wewe mshindi katika kila neno. Mungu ninakuomba uje unisaidie, uniongoze, maana mimi ni mwanadamu wenye Mungu. Njoni unipe nguvu na unipake mafuta, maana nikiwa mimi pekee siwezi kitu, bali nikiwa pamoja na wewe Mungu na mambo kadhaa. Ile basi unisaidie, nijenge na uniwezeshe, maana wewe Mungu unaweza yote. Ile ulichunga Eliya katika milio yote
John uje mrudishe, mwondoe katika kiburi mahali mweke katika kiburi. Turamushimiye Uwiteka Mushobora byose. Tumushimiye urugwiro zaba nyinshi kubona kuri uyu mwanya tugeze imbere yawe n'umugisha ukomeye utugiriye uduhaye urakoze uhabwa icyo mwanya kuboneka mu maso hawe n'igiciro cyinshi n'umugisha mwinshi n'amahirwe menshi urakoze urakarama mu izina rya Yesu. Maze ubwo tugeze imbere yawe kuri uyu mwanya twumva amagambo yawe gusabye kuza utugaburire Mana, utugaburire umutsima w'ubugingo, utugaburire ijambo ry'ubugingo, uze tukugirire umugisha muri byose. Twakuye ubuyobozi bw'Umwuka Wera kugira ngo abayoboza aduhagarikire, abayoboza atuyobore, kandi marayika ushinzwe kugaburira abera azagaburire buri wese amugaburire akurikije icyifuzo cye n'ubukene bwe n'inzara ye. Ngwino natwe muri byose kuko tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo. Taketi tunasubije mwese kandi na salimu nyote pia. tunasubije mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Na salimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Dushima Imana yongeye kutubonanisha. Tunashukuru Mungu ambaye ametukutanisha kuri uyu mwanya katika muda huu. Kumva amagambo y'Imana. Tunasikia maneno ya Mungu. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Jina lake lipewe sifa. Mu izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Dusomye amagambo y'Imana. Tunasoma maneno ya Mungu. Atubwiye kuri Eliya. Anatuambia kuhusu Eliya. Aho turumva ijambo ry'Imana. Mahali tutasikia neno la Mungu. Tubwira riti kituambia eti kwiringira Uwiteka. Tumaini Bwana. Ariko ikinyarwanda kwiringira Uwiteka, lakini kwa Kinyarwanda kutumainia Mungu ntabwo bihagije neza. Haistahili vyema. Igifaransa cyo kiravuga kiti Fransa hata inasema soyez certain de Dieu. Soyez certain de Dieu. Wiringira Uwiteka. Tumainie Bwana. Ariko Kiswahili kikavuga neza. Kiswahili kinasema vizuri. Uwe na uhakika na Mungu. Aliushi Kiswahili ni ndara. Hai kushikia Kiswahili ni nani? Uwe na uhakika ugire mbele ya Mungu. Ugire kuhamiriza mbele yawe. Ugire uwe na uhakika mbele ya Mungu. Basi ugire kuhamiriza n'Imana. Uwe na uhakika mbele ya Mungu. Basi uhamiriza Imana, ushuhudie Mungu. Nuko bali mumugisha. Muhamanya n'Imana. Kuambatana na Mungu. Urakoze. Asante. Udakekeranya bila kuwaza. Kabushidikanya. Bila shaka. Murabaga murantabaye. Kuko umenya icyo ni Kinyarwanda. ile ni Kinyarwanda. Guhamanya n'Imana. Kushirikiana na Mungu. Mbese guhamanya ni iki? Kushirikiana ni nini? Ushobora kubaza. Unaweza kuuliza eti. Habia mzee. Sasa wewe mzee. Habia mugabo wari kuririmba. Ule mume alikuwa anaingisha. Uramuzi? Unamjua? Uramuzi. Kweli ninamjua. Yitwa Mbese. Anaitwa nani? Tukabuhihi Habyarimana. Anaitwa Buhihi Habyarimana. Neza. Kweli? Ndiko yitwa. Ni kweli ni vile anaitwa. Nta nuwaza wa mbeshuzi. Hakuna mtu unasema Safuka. Anatoka wapi? Avuka hitwa Mukeye. Anazaliwa wapi? Mwijomba. Kule Jomba. Muri zone ya Rucuru. Zone ya Rucuru. Hagiruza anyomoza. Kwa mtu wa kusema nasema uongo. None sura mudamu. Sasa yanahinja uramuzi. Sasa yule mke mwenye anaikaa pamoja na katoto, mnamuelewa? Ambaye anazaa. Naita mtamtazama. Sasa mugabo ni bwana wake nani? Ni Mushimi Imana Emmanuel. Ishara kweli. Sasa wake ni nani? Yitwaga Papias Rwamakanzu. Papias Rwamakanzu. Ishara kabisa. Ntanuwaza no kunyomoza. Hakuna. Ni ibintu mvuze. Vitu ninasema. Sasa mugabo wambaye ishati y'amakarokaro yitwa. Sasa ule uramuzi na mashati ya karokaro. Naitwa Ndambaje Obed. None se yitwa nzi. Sasa wake anaitwa nani? Yitwa Utegekimana Inosa. Anaitwa Utegekimana Inosa. Nawe nani umuzi? Naye asikilize kweli. Ni ibintu mvuze. Ni vitu ninasema kwa Mungu yangu. Uko niko vile kumenya Imana. naweza kumjua Mungu. Ukayizera. Ukayamini. Ukayemera. Ukaikubali. Ukayikorera. Ukaitumikia.
yitwaga Sasa yule anaitwa nani? Musabe. Anaitwa Musabe. Dosura yitwaga. Sasa yule anaitwa nani? Nikarekezi. Nikarekezi. Dosa komoka. Ukomo wake ni wapi? Kubishusha. Bishusha. Ndi kuvuga Ni vitu vinavyosema kisimama kwa miguu yao. dosura mudamu wirabura ni. Sasa yule mwanamke ambaye amekuwa anakuwa amekuja Kwa sana. mukandori fura. Anaitwa Mkandori Furaha. Ni mwenende. Ni mtoto wa nani? Isa yitwaga Sete Mukapapias. Sete Mukapenias. Bali habichua hiyo. Mungu apewe sifa. Ni vitu vinavyosema kisimama kwa miguu yao. Bali habichua. Mungu apewe sifa. Uhama ya limana. Nikishuhudiana na Mungu. Abena limana. Watakatifu wa Mungu Beza limana. walikuwa wanamkubali Mungu, wanaiamini, bakayikorera, wanaitumikia, bahamanya nayo. wakishuhudiana naye. Bavuga bati. Wakisema eti Bana twizeye. Mungu tunayemwamini, Bana dukorera. Mungu tunayemtumikia, Bana yatwakuye. Mungu aliyetuita, Ni imana ifite imbaraga ndabizi. Mungu mwenye kuwa na nguvu, Ni imana ifite ubushobozi Mungu ndabizi. mwenye kuwa uwezo ninajua, Ni imana ishobora byose Mungu ndabizi. mweza yote najua, Ni imana ikiza abarwayi ndabizi. Mungu nayeponya wagonjwa ninajua, Isura n'abapfuye ndabizi. nafufua na waliokufa ninajua, Ikiza ibirema n'ibimuga ndabizi. walio walemavu Ishoboye byose ndabizi. mweza yote ninajua. Bazaga ku Mana. Walikuwa wanakuja kwa Mungu, Ibyo bikabazamo. ile inakuja kwao, Bikabajamo. inaingia ndani yao, Bakabimenya. wanaijua Ko Imana ishobora byose. kwamba Mungu ni mweza yote. Nta kinanira Imana. Hakuna kitu cha shida Mungu. Kandi Imana ikora ibitangaza. Mungu anayefanya maajabu. Byatumye Eliya. Acha Elia, Imana iramwaka. Mungu akamuita Elia. Elia, Ndagutuma. nakutumana Ya Israeli. wende Israeli, Ure na Ahabu. utana Ahabu, Umubwire. mwambie eti Wowe Ahabu. wewe Ahabu, Ntabwo yavuze ngo hakusema eti kujya kubaho perezida. wewe Ntabwo yajya kubahwa. hakuna mheshimiwa, Kuko Imana imutumye. sababu ni Mungu anayemtumana, Imana anajua kwamba iri bumurwanirire. itampigania. Kandi rwavuze ngo nyakubahwa. Hakusema mheshimiwa, Ahubwo aramutumye. alimtumana Uwiteka yatumye Eliya. Bwana Mungu alituma Elia. Nyakubwira Ahabu. Wewe mwambie Ahabu, Nuko Eliya. Elia Wita ishuri. Waitishubi Ukomo kifite ishuri. anayetoka ukomo wake Itishubi Umusuhuke w'Igaleyadi. Hamiani alikuwa mkimbizi, Ntabwo yagiraga na sinari. hakuwa na urahia, Aragenda buri mwaka w'amasarani. asamia wa mfalme wa Israeli. W'amahanga yatinyaga. Mataifa alikuwa namuogopa Elia, Umukunzi mkimbizi wambara uruhu anayevaa ngozi, n'ibikude. Wambara uruhu anayevaa ngozi n'umushumi na mshipi w'ingamiya wa ngamia n'inkweto na viatu z'ibisamarita. ya Masamarite. Imbere y'umwami Mbele ya Ahabu. Bwana mfalme Ahabu Nta mvura. hakuna mvua. Ahabu Nta mvura hakuna mvua itawahi kunyesha wigwe hasi ku kuweza butaka. kwenye udongo, Nta n'ikintu kizongera hakuna hata kuzayo. maji kutoka juu Kigwa ku butaka. kutoka udongoni. Njyewe Eliya Nini Elia? nkongeye kubivuga. Kama siwahi kusema, Nkongeye kubitegeka. kama siwahi kuamuru, Abaragize. akaenda Guhamanya n'Uwiteka. alishuhudia na Bwana Mungu. Eliya w'impunzi. Elia mkimbizi, Utagira umugore. hana mke, Utagira umwana. hana mtoto, Utagira umurima. hana shamba, Utagira isambu. hana shamba, Utagira inzu. hana nyumba, Utagira pariseri. hana parcel, Itishubi. Tishubi N'Igaleyadi. na Galiati. Batazi se na nyina. Hamjue baba na babake, Uwo batari bazi inkomoko. haujua ukomo wake. Araje. Akakuja Avuze akasema iby'umwuma ya kiu n'inzara. na njaa. Wagombaga kumubaza. Uliwahi kumwambia eti Eliya. Kuvuze ngo imvura ntizongera Bwana kugwa. sema mvua hatanyesha tena, N'ikibanza na kizagwa. mwanga haitaanguka. Ukabibwira umwami. Ukaliambia mfalme, Ntabwo wari guca wewe igihano. hata ukata shingo. Nawe yagombaga kuvuga. Angesema eti Nabimubwiye. simwambia Imana yabitumye. Mungu aliyetumana. Nziko ari Imana ishobora. Mweza yote. Nziko Imana yabitumye. Unajua kwamba Mungu aliyetumana. Ni Imana ishobora byose. Mungu mweza yote. Ifite ubutware. Ana uamuzi. Niyo ivuga bikaba. Anasema inakuwa. Yandika bigakomera. Mungu anakuwa nguvu. Ibizakurikiraho. Imana niyo ibizi. Ibizakurikiraho. Atakayofuata Imana Mungu niyo izi kutuzabigenza. anajua kile anafanya. Eliya ni kumurabura. Elia akaenda. Eliya Elia, kutagira isambu. mbona hauna shamba? Bana kuvuga ngo ntabwo imvura izongera Unasema kugwa. atanyesha.
none wozishwa Sasa n'inyota watakufa na kiu. ntabwo nzishwa n'inyota Watakufa na kandi kiu. Imana yantumye Maana Mungu alinituma. niyemera ko nzishwa n'inyota Bali wana kiu. birayireba Naitazama. niyemera ko umugaragu wayo Bali mtu yasigaye umurimo aliyetumana kwa kazi. nzishwa n'inyota Wana kiu. n'inzara ikabije Njaa inamfyeka. agakorwa n'isoni Akahayalika. biramureba Inamtazama pekee. icyo nshinzwe Hivi gukora kutenda Imana itegetse yale gukora Mungu ameagiza kutenda. ari itorero ryiza Kabisa nzuri gukora yale Imana itegetse gukora kutenda. umukristo mwiza Kristo wa kweli, umusore mwiza dada mzuri, umusore mwiza ndugu mzuri, mwana w'Imana mwiza mtoto wa Mungu mzuri, ushinzwe gukora yanashurutishwa Imana itegetse tenda gukora yale Mungu anataka kutenda. atitaye Asijali ingaruka zabyo kwa makadirio zaba n'iz'amazi mabaya wala mazuri. Imana ihabwa icyubahiro Mungu apewe sifa, Imana ishimwe Mungu asifiwe. Eliya Elia avuze iby'inzara amesema mambo ya njaa. kandi icyo gihugu avuze n'inzara Kisha anasema ndani nawe yao yatuye hali ile anakaa ndani. ibyo biravuga ngo Asema eti abivuze amevisema atitaye asipojali izaba nyuma na mambo yatakayokuja amwiringiye Uwiteka maana tumainia Bwana Mungu. nawe aravuga ati Akasema eti Imana nzi yuko Mungu inajua kwamba Imana irema Bwana Mungu anayeumba ifite ukuntu izantunga ana jinsi izabeshaho ataacha linakuwa kuko Imana ni sababu Israeli Mungu inayomwamini Imana irema Mungu anayeumba yarabivuze rero alikuwa anajua. Eliya Elia abivuga alisema byose abisobanukiwe yote alikuwa anatafsirika vizuri. ijambo ry'Imana Neno la Mungu riri kutubwira rero linatuambia eti umwana w'Imana mtoto wa Mungu akwiriye kuza kuri Kristo anapaswa kuwa ndani ya Kristo, ugahamanya n'Imana unashuhudia na Mungu Imana ikwanga kwamba Mungu anayekuita ishobora byose ameweza yote. uko niko abana b'Imana ba kera Vile watakatifu wa bakoranaga n'Imana wanatumika pamoja na Mungu, Imana ikaguza imbaraga Mungu nyinshi kuri anarudisha bo nguvu sana kwao. kuko bakoranaga n'Imana Walikuwa wanatumika pamoja na Mungu bahamanya nayo wakishuhudia na ko naye, Imana ishobora byose sababu ni Mungu muweza yote. Imana yarabakuraga Mungu alikuwa anawaita bakavuga bati wanasema eti Imana Mungu ishobora byose ni muweza yote, ikiza uburwayi inaponya ugonjwa, izura abapfuye kufua waliokufa, irarema naumba, ikora ibitangaza nafanya maajabu, yaducisha no mu migezi naweza kupitisha ndani ya mito, ikaducisha mu ruzi kupitisha ndani ya ikaducisha mu misozi ndani ya mlima, ikaducisha mu bibaya kupitisha ndani ya majeshi, ikaducisha mu nyanja ndani ya bahari. kuko Imana twizeye Kama vile Mungu ni tunamwamini Imana ishobora byose yote, kinaniye atakushinda. bivuze ngo duce ku Sasa nyanja kupitia ndani ya bahari, irayireba inatazama, izi ukuri n'imigezi inatazama. ubwo ivuze ngo Tunasema toke, ngo tuve mwanya iputa toke ndani ya Misri, yonyine hayo peke niyo aje tukumve najua izadutwara itakuchukua. nta modoka Hakuna gari, nta magare hakuna mabaskeli, abadamu n'impinja mama na N'imitwaro watoto yose. ambao na mizigo baravuga bati wanasema eti ingana Imana ivuze hivi ngo ni Mungu anayosema musohoke tuondoke tujye i Kanani tuende Kanana, niyo uzi ukumva ya inajua izatugezayo itakufikisha. bituma Mose avuga ati Acha Musa anasema eti Imana ituma Mose Mungu akamtuma na Musa, ati rero sasa ukura Abisirayeli ondoa wana wa Israeli Egiputa ndani ya Misri, ubajyane i Kanani wao wabebe Kanana, ndabakura yonte utawaondoa chini. ubwire Farawo Wewe mwambie Farao Wabarekure. awaachilie. Mose aravuga ati Musa akasema eti ubwo Imana itumye hivi ni Mungu anayosema, kuko Farawo afite imbaraga hata Farao anakuwa na nguvu, bikagenda muhanga acha nilikuje nimwambie, byatumye Mose acha Musa ahangara kugera imbere ya Farawo akafika mbele ya Farao, umwami ukomeye Farao akuwa nguvu, kuko inyuma ya yindi maana alikuwa anatumainia nyumba imbaraga yake, z'Imana nguvu za kuko Mungu. Imana imutumye Mungu anayemtumana, Imana imwohereje Mungu anayemtumana yahamagaga ndayo alikuwa anashirikiana naye, yabaga azi ngo alikuwa anajua kwamba ntabwo ari bikorwa n'isoni hata hayalika, yari azi ngo alikuwa anajua kwamba imbere ya Farawo mbele ya Farao hari bikorwa n'isoni hata hayalika kamwe. reka ubwoko bw'Abisirayeli Acha watoto wa wana wa Israeli, ubwoko bw'Imana taifa la Mungu, bajye gukorera Imana waende kutumikia Mungu mu butayu ndani ya kandi mutabarekure kama hawaachilii nakwereka takuonyesha. Mose Musa usuzuguritse Musa alikuwa Anakoni anataka gusa na fimbo tu imbere y'umwami mbele ya mfalme w'Egiputa ya Misri ukomeye aliyekuwa na Farao nguvu, icyo gihe. Farao wa ile wakati. kubera iki si Mose yahangaye Sababu gani? Musa Mungu yari mutumye alikuwa yahamagaga nayo alikuwa anashirikiana naye kwamba ni Mungu mwenye kuwa na nguvu, hari Imana
ishobora byose. Mungu mweza yote. Imana imugisha. Mungu awabariki. Abera b'Imana Watakatifu wa Mungu bakera wakale walikuwa na nguvu, wanazidisha nguvu, sababu walikuwa wanajua kwamba Mungu anaomwamini, Mungu anayetenda maajabu. Yaacha Ibrahimu, Mungu akamwambia hivi, toka ndani ya nchi yako, uende kwa nchi nitakuonyesha. Ibrahimu akaenda. Sema nitakaa wapi? Alikuwa anajua. Sema anakuwa atakula nini? Akakuwazia. Bali alisikia sauti, akaifuata. Alipoifuata, walipofika kule, sauti kaongeza kumwambia, toka hapa, uende pale, uende mashariki. Ibrahimu alisikia sauti, akaenda. Alipofika kando, Mungu akamwambia, mke wako Sara atazaa mtoto kiume. Ibrahimu alikuwa amefika, alikuwa amezeeka. Ibrahimu akasema hivi, alikuwa mwanadamu, anamwambia hivi kama anafanya mpuzi, sababu ni Mungu anayesema, japokuwa haiwezekani wenye wanadamu, lakini Mungu anayesema itatendeka. Kwa kawaida Mungu anasimamisha kuzaa akiwa na miaka 46. Sasa Sara yeye alikuwa na miaka ngapi? Alikuwa na miaka 75. Alikuwa na miaka 75. Alikuwa mkongwe. Kwa kawaida kuzaa alisahau zamani, lakini Ibrahimu akasema hivi, Mungu anayesema ile, najua kwamba itaifanya. Ndiye anakupitisha ndani, hayo ndiye anajua. Niba zabyara anakukukuza kama tazama, kama kwa Mungu pekee ndiye anajua. Naitazama Imani hapichuma. Mungu apewe sifa. Watakatifu wa Mungu walikuwa wanamlisha Mungu ndani yao, sababu walikuwa wanamkubali. Wasipojizuia amagambo y'Imana ayemeraga wala mutwe kichwa chao. Hapo baravuga bati hivi Mungu anayesema hata nitende, Mungu anasema amen, amina. Basi Imani nayo Mungu nayo inazidisha nguvu ya kuamini, ikagenda izigwiza, inaendelea kuzizidisha, inaendelea kuzizidisha nguvu. Abrahamu bagombaga kumubaza bati, Ibrahimu angalimwambia eti, Abrahamu mzee sogokuru, babu, niyo maana Ibrahimu Biblia imwita, inamuita sogokuru w'abizeye, babu waaminifu. Niwe muntu wa mbere, ndiye mtu wa kwanza wizeye Imana, aliamini, wizeye Imana, aliamini, Imana ivugana nawe, ikaongea, Mungu akaongea naye. niwe muntu wa mbere, ndiye mtu wa kwanza aliamini Mungu, Mungu akamwambia mambo yasiyoonekana, pia anakubali jambo ry'Imana. Neno la Mungu eti Abrahamu Ibrahimu sasa aravuga ati, akasema reka acha byizeye, ibiamini. akimara kubyizeye, alipomaliza kubiamini, ikindi gihe wakati mwingine wa mwana aravuka, ule mtoto akazaliwa. Biblia ikutubwira, Biblia inasema hivi, wa mwana amaze ule kuvuka, mtoto alipomaliza kuzaliwa, Bwana Mungu akamwambia Abrahamu, akamwambia Ibrahimu eti, wa mwana ule mtoto muzane, mulete, njya kumutamba, nende mtoto wako zabihu. wa mwana muzane, ule mtoto mulete, njya kumutambi, nende kuenda mtoa zabihu. Abrahamu Ibrahimu kwerazi yuko, maana alikuwa anajua kwamba Mungu anajua mingi, ikiriza n'abantu bayo, anaonyesha ndani watoto wake, yarazi kushobora byose, anajua kaniweza yote. aravuga Akasema hivi, ubwayo yamuhaye kumujana, nipa nikiwa mkongwe, ikaba yemeye kumujana, anakubali kumchukua, ibindi nizabimenya mambo kubizaje, ingine yeye atajua. Bwana yao muzagana n'umusenyi, Ile mzao itakuwa katika mchanga wa bahari na nyota za mbinguni. Mungu alioniambia ubwifuza kumenya ninasema kumutamba, nikutoe kwa niyizi nzira zakucisha njia ambayo kugira ngo urugero ruzaboneke, mzao ipate nawe kupatikana. ntabwo bindeba,
Yoeli waliona yagombaga kuvuga. Kama mtu leo anasema eti Imana rero Mungu sasa inaenda kuhayalika. Imana igiye gukorwa n'isoni. Kuhayalika. Yabwiye ko kuri uyu mwana anaambia kwenye mtoto huu ubyaro kwenye uzao Imana n'umusenyi wo kunyara kama mchanga wa bahari. none ni mutaba Kutoa itatoka wapi? Ibrahimu yahabanyaga n'Imana anashuhudia na Mungu Imana kwamba Mungu yamjia mjini ikiza mwabana wao watoto wake. Ibera abizi Yeye alikuwa anaelewa akisimama kwenye miguu yake miwili akasema ile uzao nubwo ngo ni mutaba anasema nikutoe uzanaboneka utapatikana inzira bizacamo ndio najua. hanyuma Ibrahimu sasa akawamana akashika mtoto wagombaga kumubona angalie mtazama yagombaga kumubaza mzee akamuuliza mzee twakubwiraga ngo wandugu muko wapuzi wowe n'umukecuru wawe mkondo wako mwabyaye umwana mtoto igihe cyo kubyara cyararenze wakati alikuwa amevuka kugira ngo zana bakore Abrahamu akababwira ati reko muri abasazi nyinyi ni wapuuzi muri abamonde wewe ni wapagani Imana yanjye ntabwo Mungu wangu ninajua injuzi mikorere yayo imigenzereze yayo wake inzira zayo ziruta inzira zayo n'ibitekerezo byayo n'imigambi yayo mpango wake ibyacu zaidi ya wanadamu biraturenze natumuka iby'Imana biraturenze mambo ya Mungu yanatumuka. Ibrahimu yarazi Imana bila kuwa namjua Mungu yarazi ko ibitekerezo bye hasi cyane chini sana ntaho bihuye n'iby'Imana kama mafikira Mungu. Imana ntabwo ikibazo birakwiriye ko abana b'Imana tubidi watoto wa Mungu bizera Imana waamini Mungu uzi neza yuko ukijua kwamba Mungu iri hejuru ni juu y'ibitekerezo ya mawazo yako imigambi yawe mpango wako inzira zawe imbaraga zawe Imana irakureba Mungu anakuvuka ikora matendo yake ajabu ni baba tuzazamuka wewe utanyakuliwa kwa siku zake na Mungu utaenda je kwa imani zamenye Mungu atafanya atachukua kwa siku zake ndara kumigano utaenda kwenye minyanzi nishakiza tuzamurira kumigano utaenda kupandisha kwenye minyanzi cyangwa kumyunga bali kwenye icyangombwa nuko tuzi kuzakuja kile anataka kuchukua kiba tuzamurira kumigano ukipenda kupata kwenye minyanzi wala kungana cyangwa kumigozi wala kuingiza makamba ukuzatuza kuchukua makamba na kuchukua ndizamenye ataifanya ndizamenye atapitisha ili sijue nayo kubali kwamba alisema tunashuhudia na naye kwamba atatumiza alituambia Israeli tunashuhudia na naye kwamba ataitumiza Weshamu zakorwa n'isoni aho zamuka Toni panda zamuka luga kudasubira hasi kama hutakuja chini nishaka nsubire hasi nuko ntamba n'umuntu Utafika zampindura abacuruzwa bushize kuongolewa kabisa Mungu amepike nguvu ubwiza na utukufu wamubiri w'ubwiza ya utukufu bari kuwambara ntabwo basizuka nsubire hasi nzagendera tenda lote oya mwambura abandi lakini mimi ntabwo turi ababandi kwa bandini kwanza reka mvugire icyitegererezo hata kwamba yazamuye Enoki wa karindwi akagendana n'Imana imyaka 300 yose Imana ikamwimura nanjye uzanyimura yimuye Enoki nanjye uzanyimura none ugiye guca intege sasa tunataka kuzofisha kandi nambara n'imyaka 40 ndani ya ujumbe Enoki yamaze imyaka 40 ngapi? imyaka 300 miaka 300 none wowe wizeye sasa wewe unaamini jana juzi uzaje gucika intege unaanza kuzofika wewe yazamuye Enoki aliyepandisha uko yamuzamuye kupandisha nanjye nikuzanzamuye kupandisha yazamuye Eliya aliyepandisha Elia akagendera mu magare ya Sarwakira baskeli ya natwe tugenda ku magare ya Sarwakira kupandisha kwenda tureba tuzi tuzakuzamuka none imbaraga muzazikura tuzazikura muri aya magambo yo Bibiliya iratubwira iti anasema eti
wamuririmbye akavuga ati Imani anasema we eti magambo rero hii maneno nimuyakire yapokee muyaconcomere muyapate kwa meza. mugabo yaconcomere Wewe na meza hanyuma baada niyo azabahesha ya imbaraga kwamba Mungu zo gutura mu by'Imana kandi iyo nikigera wakati tawasili muri aya magambo ndani ya maneno haya hari n'imbaraga zazamura itorero ambayo inakuwa kanisa. Imana ihabwa icyubahiro Mungu apewe sifa. nuko Aburahamu ati Ibrahim akasema eti aramutanga akamtoa. igihe kigeze Wakati iliwasili Imana Mungu ifata akaboko ikamshika mkono. reba hariya Tazama hapo. Aburahamu akavuga ati Ibrahim akasema eti Imana nemera Mungu Imana namukubali. nizeye Mungu naamini. ntamanya nayo Nashuhudiana naye kwamba ari Imana ishobora byose Mungu muweza yote. ntabwo nabizi ukuntu izabicisha ntabwo nabizi inzira izabicishamo Kisha ndani none ukuntu bikoze bila nalifanya Imana ishobora byose Mungu ni muweza yote. Isaka Isaka waba uriho isezerano ule alikuwa ndani ya ahadi abararokotse akatoka abonye incungu akaona mkombozi. Isaka ararokotse Isaka mpata mkombozi. Aburahamu Ibrahimu ava ku musozi akatoka kwenye mlima ariko manukana na Isaka akashuka pamoja na Isaka ari guseka akicheka bari kuvuga bati akisema eti Imana twizeye Mungu tunayemwamini Imana ishobora byose Mungu muweza yote. Isaka aratubwira papa Isaka alikuwa anamwambia baba papa we Papa. yaje kutubwira ntabwo uzabivamo kutoka yaje kutubwiriza ntabwo tubivuyemo kutoka ndani nabibonye n'amaso yanjye ntabwo tubivuyemo kutoka ndani nari ngiye gupfa maze sasa nabikingirira Mungu anakata njia kwirara n'amaso ntabwo kiguye kutoka iby'isi ya ntabwo ulimwengu bizamusha haitaniangusha. ako kanya Isaka Pale yasaga Isaka uhamya akaenda Imana ya Aburahamu Ibrahimu. Mungu wa baba yake Imana ihabwa icyubahiro Mungu apewe sifa. ni uguhamanya n'Imana Ni kushuhudiana pamoja na Mungu. Eliya we Eliya kuvuze ngo hazaba izuba ryinshi Mungu nasema jua itawaka ikame mingi, mito yote ikauke n'amatsazi na kutakuwa na kitu. uzatugomba Utaishi pamoja na nini? ibizantunga Mambo yataacha na niko Mungu. Imana ishobora byose Kama Mungu ni mweza ni Imana yote. irema Kuumba. kuko yatunze Abisirayeli mu butayu Alisaidia wana wa Israeli ndani ya ikabahereza jangwa. manu Na hapa manu ivuye mu iende ijuru kutoka mbingu. nanjye nyuma abantu Na sinzi kilipa manu sijui. icyo mfite ni uko Nachojua ukuntu bizantunga na jinsi itaacha ninaishi. bukeye Unapokucha Eliya Eliya uteka aramubwira ati Bwana Mungu akamwambia uwo hanuye inzara hivi nitabiri njala kugira ngo wowe kusudi wewe no gukorwa n'isuri usihayalike ukageza ikirenge wende kumuto kelele ibyo kunywa amazi yako wewe na kunywa maji yake ibikona makunguru uzaza bikuzanira takwenda kuletea umutsima n'amazi mkate na maji. Eliya aragiye Eliya akaenda. aha sinabivuze Nilisema abamuntu bari kumuseka wapagano wakinicheka tuzagwa tutaamuka. cha ujeni uretse inzoga Kuja naona acha pombe kweli. tubaye kwezi Tutakuwa tunakupa mwezi mmoja. Utakuwa umerudia niko kuinuka. bajyaga bambwiye Bila walikuwa wananiambia abo twazisangiraga umucoro wewe tulikuwa na tutajaa. bajyaga bambwiye wowe ujeni Usiende kupenda pombe. uratubesha Natudanganya. tubona rwose Tunakupa tunakufa mwezi mmoja. hakuzareka inzoga mu mucoro Atakapokuweze ndababwira ngo nakwambia Imana yanyishuye aliyenifululiza izampa imbaraga itanipa nguvu, ntabwo nzazimira sitazikunywa. none imyaka ibaye 35 Mwaka umekuwa 35 ntabwo nazinyoye sikuzikunywa. gusubira ndakazinyoye Basi nzahurira n'urwagwa na pombe nzahurira n'amahe ntabwo nkivuye ntabwo nicyambu Imana yacu icyubahiro Imana yacu icyubahiro ijambo ry'Imana neno la Mungu eti nuko vile Isaka avuga ati akasema ntabwo eti nkivuye sitaanguka, ndarangiza inakwisha, ntabwo nkivuye sitaanguka. baduherezaga iminsi Kwa natupa ariko siku iminsi iragiye siku zinasonga dusatira na tunakaribia kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. kuko umwami wacu Turudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na tukaribia guhumura naanza kuwa na aho harufu bene data wandugu n'abashiki bacu wadada nakira imbaraga z'Imana wakaende nguvu za Mungu no mu magambo y'Imana kwa maneno ya Mungu maze musanganire umwami musanganire umwami hata kumraji Bwana Mungu. imibabaro Shida na migogoro ibiganiro y'umunsi yote yenda pamoja Mungu. Imana ihabwa icyubahiro Mungu apewe sifa. ijambo ry'Imana riti Neno la Mungu eti ijambo ry'Imana riti neno la Mungu eti nuko
kweli Uwiteka Bwana Mungu atuva Eliya Eliya akamutunza kwa hisia ya kibwa, kwa hisia ya jua, Chinzara akampa chakula, pia na hata chakula inapatikana wakati wa makame. Mungu anachunga kanisa chetu. Mungu anachunga kanisa wakati wa ukame. Ndani ya Misri ya miungu yarinze Abaheburayo, anachunga Waebrania. Imana igiye kurinda abana bayo Kama hata mtu wachunga mahali pabaya, kugira ngo nabo bavuge bati Imana twizeye ni Imana ifite imbaraga, ireba ahantu habi akabarinda inawachungia hapo. aho niho Dawidi ari kuvuga Hapo Daudi anasema hivi, andyamisha mu mazi akanilalisha maji yenye kungoma. Imana Mungu ifata ubwoko bwayo ikaburindisha ahantu habi mahali pabaya, Mungu yafashe Mose akamchukia kwa Farao, wamwirigishanya inkota, bali wanamuita na upanga. abamwirigishanya inkota niho yarindishije Mose, aho bamuhigaga Wenye walikuwa wanamuwinda niho yamufashe hapo, ajya walimshika kumubikisha, aenda kumweka huko. aho bamuhigaga Wenye walikuwa ngo wanamuwinda bamwice kusudi bamuue, niho Uwiteka yamufashe alimshika ajya kumurerera. Abamuhigaga yaramufashe abari babashira akampeleka huko. uyu wa undi mwahigaga, Ule mlikuwa mnamuwinda, abana b'abahungu barashira watoto bose barabika barababara, Maliza. ariko ari bose bagambiriye kwica walikuwa wanakusudia baramubuza, walikuwa wamemkosa, Imana iramufata wakamshika. dore nguyu Ndio huyu, bariya bari kuzira ubusa, wale wanafia bure, ahubwo nguyu wo muri wale kuyiga wenye mnawinda ndio huyu. naho mumukoreho. Ndio ni mumguse, Mvuko Imana igira neza, Mungu anatenda mema. ibyo byatumye Yeye Mose Musa avuga ati akasema eti Imana yanyakuye Mungu ikantuma mu murimo ametuma kwenye narayibonye kazi. kwa Farawo. Abampigaga niho nagarewe, Wale wote ni pale ni abampigaga niho nagarewe, waliwinda, ni pale walichungia. ibyaba ku buntu, Ende kwa amashuri yaba ku buntu, Somo yake politiki yaba ku buntu. politiki yao kwa mema. Ndikubura ukuntu bivuga. Amen. Kosa jinsi ni Imana ihabwa uwo Mose Musa Imana imurindira kwa Farawo, Mungu akamchunga byatumye Mose Yaacha Musa akorera Imana akamtumikia Mungu avuga ati akisema hivi, Imana yantumye Mungu aliyenituma ndayizi neza, naijua pema. yangindiye kwa Farawo Aliyenituma kwa Farao aribo bampigisha inkota akakwenda kupanga, kandi ntibashobora hawakuliweza, ntibamenya, hawakulijua. baza kubimenya nagiri Jua lilikwisha kuondoka. tangaza Ni ishara kubwa. maji icyubahiro. Mungu apewe sifa. Rero Imana bakera Watakatifu wa ngo kale ni kw'Imana Vile Mungu yagwizaga imbaraga muri bo, alifundisha Mungu ndani yao, muri bo ndani yao bari bazi ko Imana wanajua kwamba Mungu bakorera Mungu unamtumikia. akora ibitangaza, bigatuma nawe uvuga Na hata leo unasema eti nubwo nari mfite akazi jambo kwa nilikuwa na kazi ndakareka, ninakaacha, nibanyirukana akinifukuza ibyo bireba Imana ile inatazama Mungu kote nayita ishinzwe kwitaba Imana, ishinzwe kw'Imana sauti ya Mungu, ibiri bukurikiraho mambo yatakayofuata Imana niyo izi ukuntu bigenza. anafanya. Ngiye ku materaniro ndwaye, Ila kwa kusanyiko nikiwa kuririmba ndwaye, nteranye ndwaye, kusanyika nikiwa mgonjwa, Imana niyizi Mungu ndiye anajua bigenza. itakuwa. Byatumaga abera b'Imana Isababisha bakorera Mungu Imana akimtumikia kuko Mungu, hari hariho japo kuvuga kulikuwa ngo barabizi. watawaua Sadraka, Sadraka, Meshaki na Meshaki Abednego. na Abednego. Uyu munsi ni gusenga Siku ya leo ni kuomba umwami Dariyo. mfalme Daniel. Urabyumvishe? Kusikia? Oya ntabwo tubyumvishe. Hapana. Ni gusenga nde? Tutaomba nani? Gusenga umwami Dariyo. Tutaomba mfalme Daniel. Sadraka, Meshaki na Abednego baravuga bati biragatsindwa Inaaniwe Imana twizeye Mungu tunayeamini. haranditswe ngo Inaandikwa ntukaramye ibishushanyo usishuhudie Mungu nabo mugira izindi wala mana kwa bakora. Mungu ambaye utaamini.
ntabwo turi umusenyi hatutamwo turabajugunya mu muriro tutatupia ndani ya moto dushaka tujugunyemo bila kutumbia ndani tutaomba Mungu turabajugunya tutatupikiza ndani dushaka tujugunyemo bila kutupa ndani umusenyi tutaomba ntabwo turi uburamye taabudu Biblia kutubwira tunasema hivi akasema hivi Imana tuyizeye Mungu tunayemwamini twemera Mungu tunayemkubali ntabwo twayikoze isoni tuweze kuihayarisha twihagarara tutaisimamia mugari mu gihugu cy'umwuma mugari mu gihugu cy'inzara n'amapfa kitagira imesaje reka duhagarare ijambo ry'Imana abafurere baba bakwiriye kuvuga ngo abafurere bakavuga bati nubwo iki gihugu turimo ari igihugu cy'umwuma n'inzara n'amapfa reka duhagarare ijambo tutitaye ingaruka n'inkurikizi n'ibibazo bizaba nyuma Imana dukorera izabwirengera Biblia anasema hivi tugiye kubajugunya twende kutuliza ndani nabo baravuga bati anasema hivi kabisa mutujana wewe kutubeni si muri umuriro sio moto barabatsa cyane wakaichochea sana kusudi wapate kurumira sana kusudi wapate kuwa na oga unajua kama mko wajinga kuri uramo ile moto inawaka sana kurumira inawaka bila baraka milimo ile nguvu ilikuwa ngapi ijambo ry'Imana tunayoamini rifite umuriro na nguvu na moto ukishikia ijambo ry'Imana twizeye iyo Mana mugiye kutuziza ijambo ryayo ni umuriro ukongoro uriya muriro cyane imbaraga ziba mu ijambo twizeye zirutumukana uriya muriro Imana twizeye ijambo ry'Imana twizeye ni umuriro ukongoro ijambo ry'Imana ni umuriro ukongoro mutujugunye turanga ko mutujugunya mu muriro tunakataa mtupie ndani ya moto kama umuriro twizeye na moto ndio tunaamini kama umuriro twizeye ushimana muri nguvu kushindia ile hapo muri gutini mnakawa leo barabafashe wakawashika wakawatupia ndani ariko baravuga bati wakasema eti kumwama aravuga ati mfalme akasema eti sha nindiro bakivuga muri nani ataponya moto yabani nabo baki Mungu ataiponya wale moto irawudukiza itauponya wale moto kandi nitawudukiza kama isipotuponya Nita nawudukiza tuponya moto tubura igishushanyo tutapona sanamu nita turengera turayireba icyo yatubwiye alituambia ni ukutarabya ibishushanyo sanamu marikurikizi lakini birayireba inaitazama pekee barabafata wakawashika babajugunye watupa ndani bakimara kubajugunya walipowatupia ndani basanga mu mwana walikutana mtoto wa Mungu umuhanuzi wakavuga ati na pia alisema hivi Mwami Yesu Kristo basanga na Yesu Kristo alikutana ndani Imana mu ijuru yarateranye nami nilikutana uko bafashe umugambi bila walipika mikakati bakasadura kamishaki na mdedeko inama mu ijuru yarateranye shauri mbinguni kakuwa bagiye kubajugunya watatu tutawatupia ndani nimwe mutabare nani atawasaidia malaika Mikayeli ati malaika Mikaeli akasema oya mwana bwana mfalme narabishobora mimi siwezi narwanya byinshi kupigana vita Nabishobora nyingi lakini leo siwezi Gabriel akavuga ati Gabriel akasema eti cyanje yangu ukabura message ni kutoa ujumbe iratumurira ila moto wowe wewe kuko ari wowe muri sababu rupango wewe ni moto hapo Ndio kabisa kabisa. wewe ndio wasaidie ako kanya hapo aranyabuka hapo akakwenda bamusanze walikutana ndani sifa ako kanya aranyabuka wale wale Imana kama Mungu utabazi bwayo wakati wa kutetea alikuwa mbingu tu wanadamu wake ubutabazi bw'Imana msaada wa Bwana n'agakiza k'Imana wokovu wake kari ku bantu bayo nawe na wewe na mimi kuko mu ijuru ntibarwara mbinguni anagonjwa mu ijuru ntibapfa mbinguni mu ijuru ntibakena wakufa mu maskini ijuru ntibasonza kwa na njaa ntambara zibayo unakuja huko ibyo byose mvuze yale yote biba kuri wowe nanjye nawe yeye na mimi ubutabazi bw'Imana n'agakiza k'Imana kaba kuri wowe nanjye nawe pamoja na Imana mimi yabicyubahiro Mungu apewe sifa ako
tusiwacheleweshe. Tusiwacheleweshe. Nejo gahaje. Na kesho ni mahali petu. Bali habichubahiro. Mungu apewe sifa. Ariko lakini tuna magambo y'Imana. Napenda maneno ya Mungu. Bachura kushuru. Walipowatupia ndani wasangamo. Wakawakuta huko. Bwana w'Imana. Wakamkutana Mungu, mtoto wa Mungu huko. Bamurimo. Ile moto ahubwo kugira ngo bumve icyoce. Sudo wapate joto. Basanga mwaka y'agaciro. Wakamkutana huko baridi. Kama kumbeze mbele. Ya kuwasaidia. Nuko hapo wanatangira barabiri. Wakaanza kuimba. Mbegu msimiza Yesu yanijije. Mbegu msimiza Yesu yanijije. Mbegu msimiza Yesu yanijije. Mbegu msimiza Yesu yanijije. Wapanga kwa watazama. Ariko abari babashukunyemo kwikubitsa abari babashukunyemo. Ibirimo by'umuriro cyari n'abatumanye bahetse. Mbere ibyo byari byabaye rasiyo ya mbere. Kwa chakula chao cha kwanza. Bari babaye kuyoba kera. Abagabo bakiri kukibazaho. Abandi bonye bakiri kukibazaho. Bageze nabo baramuyonga. Wale tulikuwa watakuwa kama majivu. Uyasabura kama Yesu sabraka. Yesu mishaki tu. Sabutendako naye. Kwari gutembera. Wale wanatembea ndani ya Mungu. Bagiye kumva. Akaboko bari bari gusoroka. Mbego usingiza Yesu yanijije. Usingiza Yesu yanijije. Mbego usingiza Yesu. Sabraka kabla kitende kwa. Sababu Siliwaambia. Imana twizeye. Ariko ndifite Narimera biboye. Imana ukorera ni Imana ishobora byose. Ntabwo nzayiva. Nzayivaho kugeza igihe nzazamuka. Imana iragucyubahira. Sabura kakavuga sinabibabwiye. Ko Imana twizeye, Imana dukorera, ikadukora isoni. Iyo dukora isoni, nayo gukorwa n'isoni. Maze ababonye bakadutuma ku byinshi. Ishara kubwa. Wamunze bakavuga bati Wapagani waanza kusema hiki. twababwiye yuko abafurera n'abakonikoni abandi bakonikoni Wasema ndetse n'abakonikoni wapigana Mungu. ntabwo ko barimo Bone Mungu. murimo ko hari n'abakonikoni naho n'abandi mujimo barataka baramubona Anza kusamba. abakonikoni Bone kuwapigana Mungu. Sasa imana bakonikoni Mungu anamutia. yabana nyamana ako kanya bahimbaza Imana yasaduka na Meshaki Imana habicyubahiro nuko Daniel takujukunya mu rwobo tutakutupa ndani ya shimo kukujusenge bila basi musenga ni bibi aziko bali mbali turasenga umwami gusa naomba mfalme simusenga sitamuomba takujukunya mu rwobo nakutukiza ndani ya shimo la tundo la shimo unajua ushaka kujukunya ukipenda mtupie ndani ile tu kinyie kwa mwanga murabasi hapa ndani mko wa chini uranjukunya mu rwobo tukiza ndani ya shimo la simba samujua kwamba mfalme wangu igihe kizagera tutafika akamenya n'umuryango wa Yuda simba ya kabila la Yuda robe zirazahereye ndayaba dushishiriza mlizowisha njala zingira zile bure Bwana wanje mfalme wangu igihe kizagera wakati tafika abentare n'umuryango wa hao Yuda simba ya kabila la Yuda robe ziriyambe sasa zile no murango tupia ndani munjabi unijebe baramufata akamushika baramuterura akamnyakua bamujugunyana akamtupia ndani bakimara kumujugunyamo akamtupia ndani abandi bamufashe wale waliomtupia ndani babandi bamufashe wale wanaomshika sasa gatoya bakimara kumujugunyamo dogo alipomtupia Daniel Daniel marayika akakutana ndani malaika marayika yafashe malaika alikamata kinywa niba byagiye ile yaba bikuye ile sinzi majino yake kama niba nize kuko intare y'ikishi simba mbele ya
na meno na wayikuya meno n'inzara bali tuondoa makucha na meno na n'igitamba tu ni kama kondoo haiwezi kufaa kitu. Alipowasili huko akutana simba zinakuwa zinanyenyekea zinaanza kama dizembe anaanza kugusagusa hivi Mungu zinaanza nyenyekea kama inakuwa kama kesho. Mfalme akasema eti Daniel waliacha kumtupa ndani, akajua kwamba Mungu alikutumikia kama vile alikuwa anasema naweza kuwa nimponya. Kuna wakati wa ndugu wanasema katika hali ya kuonyesha kama wanakubali ndani mfalme anakutia kwenye shimo. Daniel mugabo kubwa mpendo imana ya ukorera ya kurinda mugabo w'intara atikana mwami nawe barazinanza nuko ntabwo cumu yaho ni imana sinari cumu yaho niyo mpamvu y'amana yaminza mugabo w'intara sasa hawa bani mugani walikuwa na mupaka Daniel nuko mujugunye ngo w'intare ndani ya shimo la simba. Abagore babo wake wao bose mubaza n'abana babo n'ibintu byabo mubizane hanyuma baadaye nabo mubafate au washike wajugunye watupe tuone imanga zao bana bose barakukumba wote wakaleta n'abana watoto n'impinja watoto wadogo wote wakaleta wote baramafata shika no mugabo w'intare bawuri Biblia kutubiri inasema hivi simba washika zikawakula wote kabla hawajafika ndani ya shimo. Baba batandukanye na wamugabo hao wanatembea na ule mwanaume anatoka siko tubonya tuvuye hapa kwetu kabisa ngo dukora ibyaha byawe zambi yetu yari yatubujije kuryana alikuwa ametuwezesha kulala hawa anga Imani hakuchua Mungu apewe sifa guhamanya n'Imana kushuhudiana na Mungu ngo tutawacheleze kusudi tusiwacheleweshe na kesho ni mahali petu kandi Imana ndio Mungu ni